Kumzlo Drakani Lokivi Petha Pesani, Sariki, Shrilaki, Drakani Zala, Katanikini no Mukupumu. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pisni. Sariki, Mukutoku Mucholani Zalolon, News 18 Sutsa Kithe no Picuno. Pornographic website Lakilo, Film Hoxa Holo Timi Camino, Italy Raku Prime Minister Giorgia Meloni Juto, Edith Chiveno, Lige, Film Hoxa Tipacolo, Kisuveki Holono, Edith Chivena, Akalo, Clave Ipi. Go Italy Raku Prime Minister no, Li Juto, Edith Chiveki Depo Sutsa Chilvekeno, Eno Itul Vekeno, Lino, pornographic website Depo Lo Li Juto, Edith Chiveki Hosho, Lim Lokamove Ipi. Eno Timiktomovi, Panongsho Am Lokamove Ipi. Listen to Ariana Jutongo, opposition party lo Sakpemi, Lucky Shakyu, Ellis Klein Jutogi, Film Hoxa Tipacolo, Kisuveki Wolono, website Pemiocono, Panong Jutogi, Edith Chiveno, Superpage Ipi. In Italy Raku Prime Minister Giorgia Melonino, Lim Locamo Sapicuno, Ni Iunam Locamo Vai, Eno Timicunacono, Ni Juto Tipo, Aquayak Molona, Film Hoxa Tipacolo, Superpankino, Iuna Agime Panong Masai Ipi. Eno asagi teno pikiuno website tipo jeye fika ipi. Eno website tipo ye subscribers laksni show ani ipi. Kugo liju to tipo Democratic Party mkongo. To timi to muna itul keno panong no complain siwe ipi. Panong na film hoksa tipakolo liju to itul kiuye ligi. Film tipakolo kisuwe kiu momo kujoku mo kila panong na igono pujuwe ipi. Kugo liju to tipo ganguno akpuna kami ipegi keno. Fika ipiki website tipo vo administrators kono website lono liju to kumzu delete shikave ipi. United States Raku President Donald Trump yepikana katami raku miyakovo anem rako show tariff lucheki wongo United States Supreme Court no Donald Trump akipimi se ipi. Panong na piki uno ni United States Raku President Donald Trump no katami raku miyakolaw no tax momo tariff lucheki hipo ye ay za vecheki laki shivai ipi. Ikimo Donald Trump no code khakta ko coach lekiu no ni United States ga khu no kataumi ga khu mi ko law no tariff lumo ke pusha ye ni United States ga khu ye akum to ga khu lakhi shimla ke pushna ni eno ni ga khu ye kagnila atho khashi ke pushna ni ipi eno tie United States ga khu President Donald Trump no Truth Social News ipi ke usasa ki te no pe ipi Russia ga khu mo Ukraine ga khu na agusha ke hipo lo ke lo India ga khu no tamona Russia ga khu launa amizu khuche ki wongno United States ga khu yepikam lo shiki de wa sai ipi United States ga khu President Donald Trump vo aksau ki view shakyu navarro na pikiu no India ga khu no Russia ga khu launa amizu alho ku thu khuche ki wongno Russia ga khu no India ga khu launa huka tomo itul cheni ipi eno Russia ga khu no huka ti pako peitano akum toshi Ukraine ga khu sasu agushu cheni ipi eno Russia ga khu wishmi kono Ukraine mi timi tomo pitiviani ipi eno India ga khu no Russia ga khu launo amizu khuche ki hipo ye agushila India ga khu no Russia ga khu kuphuche ki ushivai ipi India ga khu igona akipimi sei ipi ikimo India ga khu Shiv Sena UB team kolo atosha ki Priyanka Chaturvedi no pa coach lekiu no Russia ga khu launo amizu khuche ki ye ni India ga ku likhi kumoi ipi pa coach leve ipi itagi lina pikeu no Russia ga ku ngo Ukraine ga ku na agusha keu hipo ye ni India ga ku gushi kumoi ena agushi hipo lo ni India ga ku na Russia ga ku puche moi ena Ukraine ga ku mu ku puche moi ipi India ga ku mi United States ga ku la khusve ke mi kiptimi lakino United States ga ku California States Los Angeles Pugi, Crypto.com Arena IPQ Olo, Figura Streets, Alagim Tolo, Asta Lucky Pesos, Akpuna Sucheku Hongo, Los Angeles Pugi, Zakimi Hono, Alcano, Pasho Vekuvetse IP. Eno, Tia Aniki Juktu, Inake Aitoku Kelo, Paje Gurprit Singh, Apnumpe, Shigapu, Eno Tie, Free Press Journal Society, Sagiki, Mukutoku, Mucholani Salolono PIP. Itagi asagi tino pikiu no Gurprit Singh no alagi mtolo no paukar kreno asta no alagi pipola chikeko likhveni ipi timitomo hakukoi ipi klena zakemia kono pala khavenya no iguna pukapsa kimu panong salumove ipi klena zakemia kono pasho alka veku vesikiu lo paye iguna izave ipi
ado kami thiu shikipi kila pa sauve kemu tile vim la ve no pa kha hawai ipi NSCNIM kono sagi khe mukutoku muchola ni chalolon clarification ka ku akhalau klave kiulo panung no Ziliangrong United Front kala mi kono sagi khe mukutsni ashigani chalolon ni Manipur State Noni District Taidaojang Longpa ipikil phulo ni NSCN kovu command outpost kem alo putona alka khami vesivesveno o khave ipi Ekimo ni NSCNIM komi dolo timi thive kiu momo izave kiu ye khumo kahai ipi Itagi NSCNIM kono pikiu no Ziliangrong United Front kala mi kono ni NSCNIM outpost la alka vesivesi kiu tipo kiye ni sakpeu akithiu jadonang vu 94 dead anniversary kupu ikilu nipi akupu sikiu tipo lo aknachnia no panong no ni NSCNIM kovo outpost lo alka vesivesi kiu ke ipi NSCNIM kono pikiu no security forces hushimia kono Ziliangrong United Front galam yako sushocheni ipi eno Ziliangrong United Front galam yako ye Ayeghiqha no I kono pakapsa chike ko ke ipi eno Allah itul nya no pakapsa chike ko ke ipi eno Ziliangrong United Front galam yako no am kuchano ni sakpeu agitiu jadonang pape cheni ipi eno NSCNIM kono Ziliangrong United Front galam yako I kono agipimi se ipi Thailand ga khu court na kha thawe keu kitilo no Thailand ga khu Prime Minister Petongtan Shinawatra ye sagi khi mukutoku muchola ni chalolo no pona Thailand ga khu Prime Minister shipe movai ipi ABP Live News sa Kithe no pikiu no liye Thailand ga khu Prime Minister kumchu dolo itiu ipi asa Kithe no pikiu no Thailand ga khu court no li pelon Prime Minister shipe move kiu tipo kiye Lina Thailand ga khu Prime Minister shi chekiu lo kilo Lina Cambodia ga khu Prime Minister Hun Sen sa se tu kono telephone kusabolo no akupsa shi kiu hong no ke ipi eno ti akhalo klave ipi Klena court na kha thawe kiu kilo no li pela Thailand ga khu Prime Minister shipe movai ipi Cambodia ga khu ye Thailand ga khu gang no agumi ga khu lakhi ikimo Lina Cambodia ga khu Prime Minister Hun Sen sa se kusabolo no akupsa shi kiu hong no Pana Thailand ga khu no li sho amlo ke move ipi eno Thailand ga khu ngo Cambodia ga khu no aga khu kma gutulo Ayeghiqha khami khong no hipo khetanik ni no mukup ngompe ani khi mukup di chalalo no agushi hutu ve no ani khi mukuta che chalalo no ceasefire sive ipi asa ki teno pikiu no lina tu khona kusabolo na Cambodia ga khu Prime Minister Hun Sen sa se agupta shikiu tipo ye Thailand ga khu ngo Cambodia ga khu kma dolo agushi ipege vena sa kiu hong no lina tu khono Cambodia ga khu Prime Minister sa se agupta shikiu ke ipi Pamana agupta shikiu tipo ye akhalo klave ipi ko Thailand ga khu timi to mono ithivike no panong no lisho I go namlo ke move ipi eno I go na lachleve ipi panong na pikiu no lie Prime Minister shike pu kumovai ipi I go na ikau khave ipi Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu hipo tave pen kiu hong no United States of America ga khu President Donald Trump na I go na kapta chikimo Russia ga khu President Vladimir Putin na Ukraine ga khu sas clashin kiu sa kapta shni pi kumse chemoi ipi eno Russia ga khu na tamo no Ukraine ga khu lo missile ngo drone bomb ko vesu che kiu hong no United States ga khu President Donald Trump no Ukraine ga khu pelon pona United States ga khu long range missile ko khupeni pi kha thawai ipi United States ga khu na awishina num la pel kiu extended range attack munition ERAM missile ipi kiu hepa ko ye target kilonon agumi kolo kilometer katoni kuthu akhek tunal hop nguk tolo akum toshi vel che ko ke ipi eno Ukraine ga khu na awishina nu tipa ko United States ga khu launa khnipi akupu shawai ipi itagi asagi teno pikiu no United States ga khu nam la pel kiu extended range attack munition ERAM ipi kiu tipa ko ye athi lakhilo United States ga khu guka dollar 825 million meshani ipi itagi United States ga khu President Donald Trump no Russia ga khu warning kiu no salanomo Russia ga khu President no agushi hipo Kithe na tave peni pi kumsu chemo ke pusha ye ni United States ga khu no Russia ga khu ka ni lage tomo la khave ke pushna ni ipi Russia ga khu gushimi kono muchula ni chalolo Ukraine ga khu navy gushimi kovo ashuka kumchu dolo agijeu sha kyu Simferopol ipi kyu ship service kyu hongno
Ukraine ga ko ushimya kono am ko lokela no Russia ga ko kupu bridge kini drone bomb no ship sawa sai ipi Russia ga ko kupu bridge tikma yen Ukraine ga ko Kharkiv region pivilo ipi bridge akapu tikma yen Russia ga ko no akoto shi pe tha che kyukma ipi ship sa ki the hepado nang kum chushkim thi